Belge filma binavê Mustafa Paşa ya Mulkî ku ji aliyê tora medyayî ya Rûdawê ve hatibû çêkirin li Kaliforniya li bajarê Los Angeles û di navenda cihê filman da ango li taxa Hollywoodê xelata yekemîn ji bo belgefîlma xwe wergirt. Horen Garib and Hardi Kadir Ibrahim for Mustafa Pasha Yamuluk from Iraq. Let's give a round of applause. Belgefîlm ji aliyê prodûser û derhenerê Kurd Horen Garib ve hatiye çêkirin û di festîvala bi navê International Bright Light Film Festival da bi şêvekê navneteveyî kete pêşbaziyê. Belgefîlma Garib di kategoriya dokümenterî ango belgefîlman da di nav 154 belgefîlman da xelata yekemîn wergirt. It's a big competition, so those films are nominated. پێشبڕکێیەکی زۆر گەورەیە و فیلمەکانی وەرگیراون لەو فێستیڤاڵە بەشدار بوونە کارێکی زۆر باش دەکەن. لەبەر ئەوەی زۆر سەختە فیلمێک بۆ فێستیڤاڵێکی نێودەوڵەتی بنێرێت و وەک بربژێردیاری بکرێت. پیرۆزبایی لە هەموو فیلمانە دەکەم کە تاوەکو ئەوێ هاتوون. تایبەتمەندی ئەو فێستیڤاڵە ئەوەیە کلتور و دابوونەریتی فیلمسازانی نێودەوڵەتی وڵاتەکانیان دەبینین و چۆن لەودا بۆ 15 ساڵی پێشتر جیاوازترە. بە بڕوای من ئێستا هەرێمی جیاواز فیلمی زۆر باش دروست دەکەن. واتە وەک پێشتر تەنیا هۆلیوود فیلمی باش دروست ناکەن. Di festîvalê da sê jûriyan cih girt û bawayekî hebeş biryar dan û di nav 154 belgefîlman da Mustafa Paşa ya Mulkî bû yekem û yek ji wan jûriyan dibêje nehîsan bû ku ew biryar bidin lê divê ya herî baş diyar bikirana. Honestly, because many talented. بەڕاستی چەندین دەرهێنەری زۆر باش لەو فستیڤاڵەدا بەشدار دەبن. ئاسان نییە کە مرۆڤ ئەو هەموو فیلمانە ببینێت و لەبارەیانەوە بڕیارێکی دروست بدات. لەبەر ئەوەی زۆربەیان زۆر باش بوون و ئاسان نییە مرۆڤ بڕیار بدات کامەیان باشترە. Dalê din de jî derhenêr û prodûserê belgefîlmê Horen Garib nekarî beşdarê festîvalê bibe lê me li ser navê wî xelata wî bi serbilindî wergirt. Sinan Tunçdemir, Rûdaw, Los Angeles. Congratulations, Tom.